Anayin da ito ya tao? Ay napa. Na, anya tinakakat-katawa, Mari Gina. Ay, kita umtiin pos ni Fiona aladawan na iti Facebook, maray. Ay, nawaw. Awang matim makitak ama di iti post na, Ay, Mare. kakita nakangis-ngisit, maray. Dandan ni Jack pa yun may lasin. Sapay, nangisit mo, tikawus na. Si kakit dimot, Mare. Nauyaw ka mo, Piman. Kapunuman. Napintas ko man ni Fiona, angam, nakangis-ngisit mo't maray. Ha? Awan ti ser-serbit, kinapintas nung nangisit ka mat, maray. Ay, unay kan, Mare. Amom ka, deti, kunada amore na beauty. Mingmingam anaimbag tiladawan ni Fiona, Mare. Kasta ti kunada amore na beauty. Kasta, tinapintas ken ka, Marilisa. Ay nawang, apay, kasta ti panangkitam kanyak, si Kaandong. Nangungkutimbagam ka ni Kumarim Alisa itay bakit? Apay, anda ka diti dakos ng bagak. Nauyaw ka launay may. Uray ni Fiona akalugaran tayo. Uyawam. Saan na pa naguyaw dayjay? Indescribe ko laang mat. Sa may sa, puno mat, nangisit ni Fiona, lakay. Man ano ko man nangisip. Kasjay nga rod mo't tipulida. Morena ama ko na. Ay na, awan ti sir bitikas jay akinapintas. No, nangisit mat. Ay nawaw. Katsi ka ngay. Napudaw ka ngagpaiso. Ngam nangisit samot ti kaunggam bakit? Nalabos ti kinauyaw mo? Na. Saan apa naguyaw dayjay? Tapod numay. Ay ulita. Morena ti pulida Fiona. Iso akas jay mo't ti kulay na. Katsi ka. Napudaw ka. Napudaw ti puliyaw. Naawatam ti kayat ko asaway. Adaman sa ludsudag kan ka, Auntie Lisa? Anya day ta, Fiona. Adasamat sakit tinakam ni Auntie Gina kanya. Kasanumat anay bagam ti kasta, Fiona? When tatunggal da i-post ko iti Facebook, kat kanayon nga ihahariak na. Uray awan man tinakakatkatawa. Numamingsan, ag-comment pa iti dakas. Ay, kwa, balasang ko. Ibagayo ko matipod no kanya. Tatalaga mas daawak no apay akas jay ti reaction na kadagiti Facebook post ko. Ay, Jack man na mo iti kumarik balasang ko. Di mo latan kaso. Kimaro siguro manen. Uray di yu idiretso. Iti kasta a reaction nyo kat amok latan ti sungbat iti saludsud ko, auntie. Talaga nga i-block ko ni ti Facebook dahi taabakan. Makapasuron. Sapay amin na post ko kat ihahariak na. Awan mo ti makita ka nakakatawa nga i-post ko. Tapudot man ang tiulom. Fiona adakaw. Masurunak lang na iti dayjay abakat tata. Aday ta, in-block ko ni ti Facebook. Sino abakay? Asino kumapay? Tinapu daw akaaruba tayo, abirber nga sanda arena, dagiti managuyaw, tata. Dayta, bakit Gina, tata? Manumat ng titawan na, kasta pa'y laang ti kapanunutan na. Ay, nawaw. Di mulat kaskaso. Ay, na, tatang, maamuyo lang ti naramid, dayta, bakit kanya? Kasanumay, no panunutin ng awan respetum kenkwana. Tatang, narespeto ak atao. Ngam no kasya klaseng ti tao, saanan ang masapol ang may respeto. Kasano nga rod nga respeto tayo, no di naman ammo nga irespeto ti pada na tao. Na. Ay nawaw. Tsak mo tin mabirogan ti Facebook account na dyan, Fiona. Wala, nagsukat nga ta, idinagan na ti Facebook. Oy, itay pa akasarsaritam tabagim Apay? Nay apon, sinukatan samot ni Fiona tinagan na iti Facebook, lakay. Anya? Ay una yan. Biyag samot ni Fiona ti bambantayam. Imbis nga gluto ka. Mapanak pa imot biit iti ayan ni Marilisa. Ay agluto ka man. Sardengam ti kasta nga ramid mo.
Day tabyak ti sabali at tao ti pakibibiyangam. At dapat mo na ba di ang masiday di rabi eh. Supay laang iti si daum Apay umanay aya? Eh, ano sampay laang. Agluto akto into madamdama. Malala, tayo na kon. Maray, Marilisa. Ah, ay nawaw. Sigamat gaya, Mary Jane ah. Bigbigatan nga imay ka. Anya ti masapol mau. Ay na po, Maray. Diyak mo tin mabirukan dagiti Facebook post di jay a Fiona. Na, ni Fiona manan. Kita kumano adamanan ti baro a post na. Ang diyak mo tin mabirukan. Ang mga no nagsukat kiti itinagan na, Maray. Ay, saan man? Nakitak ti post na ito. Isupay lang tama, tinagan na. Na, no kasta nga rod. Apay ngay, ajak mabirukan ti Facebook na. Nan, kita man mare. Ato, kita ma. Gusto mo ti spelling ko, Mare. O, kita. Ay, sos. In-block na kan samot tan mare. Na, apay ko mga i-block na. Apay nga bin nga ihahari ak mo dagiti post na mare. Nakitak pa iti comment mo iti kalman. Nakababain mo't piman nga ag-comment ka iti napintas ngem nangisit iti post na. Kat amumot nga adu ti makabasbasa. May talang ti makagapaw. Nagrabaw, Mare. Ay, Marilisa, kasano nga minang ti agaramid iti Facebook account. Isurunak man Adamat tan Facebook account mo, Mary Gina. Ay, mga ramid ako ma, iti may sapay. Tapno updated ak. No, adati i-post day jay a Fiona. Ay na, huston Mare. Sarda nga mo ni Fiona. Kayat mo ka de, aguraan na ka. Na, apay kumaagumura kapudno mo tanangisit, Maray. Ay saan akas jay tinangisit, Mare. Murena, kunamot piman Una yan tanangisit. Oh, diretso nakit din, no di na kayat nga isuro, Maray. Maawatak mo't kay. Ammo, Mare. Concern na klaang matkan ka. Huh? Kastaya mo't ti kumare. Ay na, Mare. Ididamo, ni Maritis ti kanayon mo nga uyawan. Ita, ni Fiona matan. Binulan sa matan nga ada kaap-apam akalugaran tayo, Mare. Apay nga in black nak iti Facebook si ka Fiona. Ay napangaasim, Auntie Gina. Awan ti oras ko amakiapa. Awan ti oras ko amakiapa ken katapno ammom. Ay na, no siyak ti si ka. Rogyamot nga minan ti agpapudaw. Narigat man ti kasta, napintas ka agpaisong, nangisit ka mat. Amokon, saanan ang masapul nga ibagam, Auntie? Ay among friendly advice lang mat. Di balin ti kastoy akulay ko. Tinapatan, nabangluak. Saan akas kadagiti daduma dita? Napudaw nga agpaisong ngam napigsamat ti ang litda. Sa maysa, nakutungak ngam amok ti agtrabaho. Saan akas kadagiti daduma dita? Dakkel ti bagida ngam sadot damat. Naa, siyak ka day, ti patamaam. Apay, napasagidan ka kadi, Auntie? Pasensya kan jak inggagara. Na, agraraman ka mat. Eh di kasta nga aramid mo. Napanagkakapod no ti warwaras da adamag diti barangay tayo. Pudno gayam asika ti Reyna dagiti managuyaw, Auntie. Talagang awan respeto day jay a Fiona. Apay na ibagam ti kasta. Nasalaw ko nga raw di tadalan. Dakas kit din ti sa una kanya. Anya timbaga na aya. Patamaan nak nga raw. No sikat ti manguyaw. Okay laan. Ngem no sikat ti patamaan da. Nasakit tinaka mo. Hindi kat agraraman day jay a tao Ammong ti agwarwara sa damag. Anya adamag mananday ta. Sika kano ti Reyna dagiti managuyaw dito lugar tayaw. Na, asino tinangibagay ti day ta. Gusto mo ti pagsasaritaan da nanggag ko.
Saan lagaya man ni Fiona tinagaramida iti kasta? Adumot gayam. Puno ka di tinanggag ka, Fiona. Nagsinong bat kayaw ka ni Gina? Wan tata, diyan ko nalapdan ti bagi. Ay na, saan ka di ngayon baga ka di? Mulatan ni kaskasaw no niya ti bagbaga na. Naumaakmat nga minan tatang. Kunamlan asino nga agsasao. Gapula ang tanangisitak, mapandakit din uyaw-uyawan. Ay talaang ah. Makapadismaya kun makapasair mo titirik na nung kastoy lang tatang. Saan ko mo't siguro abasol no nangisitak? Saan mo't kita basol? Engam di mon ulitan tinaramin mo ah. Bye-bye amlatan ni Gina. Ngayon, isumot lati maibabain. Itikas niya nga rabidin na. Imay kamat dito'y balay Mari Gina. Di mo ibaga, amay papan ka ni Fiona, ti umay mo manan ibaga. Ay, nawaw! Ay, nananutaro pa, Mare. Kurot-rot mo ton. Naa, ada ka din napatag nga ibaga, wano imay katap no uyawan na. Ay, saan ka nga uyawan, Mare? Amok daytan nga style mo. Ay, nukasta? Saan ka gaya mamaragsakan iti kadak, Mare? Agdin dinamagan dito'y barangay tayo ti inaramid mo ka ni Fiona, Mare. Amom ka di, ti kunadag iti tattao. Anya ti kunada, Mare. Si kakano ti Reyna dagiti managuyaw dito'y lugar tayo. Ngamen kadagiti amin ang managuyaw akalugaran tayo. Sika ti number 1. Anya? Pangaasim amare. No awan tinasayat nga ibagang pumanaw kan. Diyak kayat ti mairaman iti kalukwam. Day, si ka magayam, Gina. Anya kumaita? Ay nawaw. Kawan pala na bagbagak ngam na pudot mo tinti ulaw. Kaya't yun sapay mo't anayunan mo, ti parikot ko. Adala kaya't ko akid dawan kan ka. Anya da ita? Babalin asar dengam ni Fiona nga anak ka. Ni Fiona? Ni Fiona nga agraraman? Aglablabas ka na. Ha, kasano? In-block na ti anak mo iti Facebook. Bagbaga ang mamu ti Jaya Fiona. Pudno anak kapag turpos iti panagadal na angam ay na. Awa mo modo na. Anya. Nay, apa yan bakit? Di ka matin rumrumwar? Hindi ka man ang bulakay. Madi talaga tirik na. Apay, anyat na pasamat. Madi tirik na. Tauray ni Kumari Lisa. Kasla kagurguran akmutin. Kaya mabutang siguro ah. Na, anya kumangay ti pagbutngan na. Awan mo ti amok adakas ngay naramid ko kenkwana. Mabutang siguro no mairaman iti dakas nga aramid mo. Anya? Ulit ka. Agdinamag dito'y lugar tayo ti naramid mo ko ni Fiona. Ken, kadagiti daduma akabaranggayan tayo. Sigurado anadamag mo't dayta ni Kumarem. Ayun na wow! Day talang ti makagapaw. Narigat mo't nga men, no addagayem mo ang managuyaw. Narigat ti maakaranan niya. Tapno ibagaken ka andong. Awan ti sakit ko. Wanain, addakan ka dayta. Ang may salang ti maibaga ka. Agpanunot ka anaimbag, sakbay aguraan da kadagiti tattao iti entero a barangay tayo. Ay nawaw. Si ka magayam, Gina. Apay, ay niya masapul mau. Ada ka din ni Fiona. Kaya't kukuma ka sarita. Nagluluto di kusina. Ay, umunag ka. Ay, saan ay. Adalaang napatag nga ibagaken ko ana. Ay, mala, mabit lang tayo bakta anak ko, ah. Ay, saan ay. Urayok labta na makaluto. Sana. Ang mga no, mabanog ka, manguray kan ko, ana. Sapay karugurugi na lang aglutaw. Ay, okay laang kanya. Awan ti parikot no maipapaniti dayta abahana. Agtugaw ka, Auntie Gina.
Ay, agyaman na, Fiona. Anya nga minang tigagaram, anti? Ay, amaw ka, nasakit tinakam mo kanya. Kang padasuklat tamit ati umay dumawat iti pamakawan mo. Pakawanan na kumakadag iti nagbasulak ka. Ha? No, di nakpay mapakawan ay ka mawatak mait. Ti kanyak laeng mait, daytay maamwam pagbababawiyak dagiti dakes aramid ka. Napakawan kan, anti. Maragsakan naklaunay ta nakaamiris kan. Kaya po, kanakan, manuarabi mo na sana ka nakaturturo. Kasta talaga, anti. Awan ti mako na a peace of mind no dakes ti aramid. Awan nga raw, agyaman manan kaanakan. Agyaman tanapakawan na. Marilisa, suman para ken ka. Ay nawaw, sa anak ba't adimawat? Ay, uray saan ka dumawat? Ikan kalat tamaray. Anya? Pista ka din, maray. Di na ka din gurguraan, Si kalaang mati kumarek makaaw-awat kanyak kay. Mala, umunag ka nga rudan. Kapag sangwan ta ti suman nga inyag mo. Ano ti kapikat? Ay, uwan. Ay na. Naragsakak unay lakay. Kan apo naglagan tirik na. Anyat naknakan mo. Napanak iti ayan da Fiona itay. Kat okay kami lakay. Napakawan na kon. Oray ni Marilisa. No kasta, ijay tinaggapwa. Ay, why lakay. Isumulagayan mabasit tinabate asuman. Inikam ti kumarem. Lakay. Kita in-unblock nakmeten ni Fiona iti Facebook. O makitak manendag iti post na. Heart react kong tapno. Di na panunutan nga uyawag lakay. No kasta friends kayon iti Facebook. Saan laangan nga iti Facebook lakay. Ay ka mayat ano kasta ba kay agsingsing bet kan. Tapno di da ka birngasan iti rena dagiti managuyaw. Ay, nawaw! Di mo uyawan ti padam a tao, tapno saan da kanto aguraan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Akan ka, Vicky. Happy Mansari. Agyaman ako na yan, Alex. Awan kayam. Numabalin kumagat agawid ang madladagos. Anya, kat no awan pa'y makaoras ta. Ako, ada na patagalakad ko. Kat no rabiin. Di mo ibaga nga uray rabiin katag trabaho kay ti garden mo. Pasensya ka na. Kanayon mo takasta ka, Alex. Awanin ti oras mo para kanya. Tapno awan makunam. Mapantamang restaurant. Sino dito mo? Awagkin ka. Ay kwa, mabit lang. Sungbat akwan. Amangan nun ni nanang. Apay ngay mawag ka. Itayak pa nga gururay dito yung restaurant ang nagtulagan ta. Makaumay ka kadi wano saan? Ikan na kwa iti 30 minutes. Unay ka baten. Ay nawa, kas na kunakon. Itayak pa nga gururay dito eh. Umayak to ka di. Siguradom lang. Diyak kaya't amasayang ti oras ko. Wun. Aguray ka. Sa dino di ayan mo? Adamang mangag ko alugan na lumablabas. Kwa, basta.
I-text ka to. Alex, asino din mawag? Tigwa, ti kumparek. Apay ka no? Salsalod sudan na, no, sa dino ti ayan ko. Kumpare mo't gayam. Apay ang masapol nga umadayo ka. Unata nakapsut mo ti signal dito nagtugawan ta. Nakapsot? Oh, makitam data? Ah. Napigsamot ti signal ti cellphone ko. Una ta, mayat siguro ti brand ti cellphone mo. Oy, kunak man nag-date kayo ka ni Alex. Karen, my friend. As usual, pinagururay nakmanan. Iso ang naggawi nakit din Manan! Wen, masurunak nga rod. Una yung dyan, nobyong kapa-importante. Dayta nga rod bakla. I-break ko man na talaga day dya tao. Uy! Di mo man ibagati kasta, tamo ka di mo kabailan. Namin anong imbaga mga i-break mo. Aging gaita, di mo inaramin. Urayan na lang ang mapunuan anak bakla. Ay na, mano atawin yon. Kasta latatir aramidon na ken ka. Apay, di ka mauma? Maturog takit din. Na masapat itrabaho minton bigat. Naimbag kanyak ta day off ko. Kada akong dito yung restaurant. Awan mo ni Karen. Napalan na nga eh. Ay, tinasayat. Awagat man. Tapno makasigurado ako. Nauma akon ang nagururay Alex. Nagawid akon. Isong agawid ka man ten. Anya? Oh, apay. Ada ka di reklamo? Ada ako dito yung restaurant na nagtulagan ta. Apay adi mo yung bagbaga. Nagawit ka gaya. Sayang ti oras ko ngayon, May. Di ka nagreklamo. Pauray siya. Nasayang mati oras ko ang nangururay ka. Nabuyat ka man, anak. Anyat oras na nagawid kay di rabi, aya. Alas 11 na nang. Nay, aga, sugunday ta. Uwit ka rod. Pudno ka day, tinadamag ko. Damag nga. Ada ngamin nang ibaga kanya, nga ada ka no ti sakit mo. Sakit at kinababae raw. Sino mo tinangidanon ni tikasta kada kayo? Ay, di mo sa lutsuday no asino. Basta sungbatam ti sa lutsud ko, no adda. Ay, sana puno day tananang. Kano good boy to anak tiyap. Sino timawag, Alex? Tingubyok tatang. Apay ka daw. Mapan ko kanusto ko na yun. Itulod ko iti trabaho na. Kahit mapagka na. Adami motor mo. Mala tatang. Mapaanak labi, tapno awan ibagpagana. May wine. Ang tinulong kayo ay tinubyam. Si kamit ti masalaw ka o karan. Unak man no yung tulod na ka ni Alex iti pagtrabahuam. Ha? Saan mo tata? Nay, kuna no siya katay bawag. Ada nga binimbawag. Kahit kuna na, nobiyak tatang, kuna na. Anya? Day off ko ita tata. Ay nawaw. No sana si katay tulod na. Sino nga'y? Day ta tinaskan nga amuan niyo tata. Ay sabay la kumata saan na apod no ti atap ko. Anya ti atap yu aya tata. Amangan kayo din na po na ti mangmangag ko asayang kusang may papanit ti anak may. Agaman nagtentulod na iti trabaho, Alex. Awan na nyaman na, Vicky. Busy ka din, tun malam. Apay? Akwa, Jack mo't sigurado, no busy No, okay lang kan ka. Kano san ka busy. Umay naktumanan sukunan, ha? Kwa, dahil tati Jack may pasigurado. Apay. Amangan no, agubor tayong kami garden. Ado nga minti maaramid kahit. Makitan to, Agteksak tulatan.
sigurado ka maklaat ka itibagakan ka, friendship. Anya day ta aya bakla. Nakita ni Alex Anobio, iti agsapan. Ket? Ada sa bali ang babae ngayon tulog na sika. Anya? Ni Vicky, di ka bang ibang barangay? Oy na, nag-sweet da. Panagkunakat adamot ng relasyon da. Ama nga no ti babae na tinakita, madakdakamatan ni Tata Julius idiag sapa. Ada ka no intulod ni Alex Anobia na. Ay na, talaga babaero tinubyom. Agsaga na day tanga Alex. Siya pa'y laang tilukluk ko na. May nawaw. Anya ti masapul mo, manang. Amo na katigayim ko, Vicky. Aywan gayam, siyak ni Karen. Ada ka di masapul mo kanya? Nadamag ko ngamin ngayon tulod na katinobyo iti trabaho. Saan ka mawatan, manang? Tapno malawlawagan ti panunot mo. Kitaan da ito'y aladawan. Oh, Saan? Sana mabalinda ito eh. saan nga editad dagita aladawan ading ko? No saan ka mamati? Basta dagiti text na kanyak. Opat atawanan ti relasyon mi. Anya? Diyak mo, nanya ti rumbang nga ibagakkan ka. Nga may salaan ti sigurado. Agpada ta a biktima iti kinababaero day ta nga Alex. Di ko na ni Alex kanyak. Single ka no pa eh. Ay na, nalaing nga gulbod day dya a tao. Di awanan bain alalaki. Sa dinaw ti papanaman akaw. Nakapurma ka ba? Ada date ko, tatang. Ay, nawaw. Ay, magpudlo ka man kanya. Kapeda sa balya purpurmaam. Ni tatang ba? Ay, makontinto ka kumambag tayo ni Timay sa babaay. Kasla babaero mo ti panagkitayo iti anak yo, tatang. Eh, isumot ti mangmanggagaw apag sasaritaan dagiti maritis iti lugar tayaw. Ay natatang, di kaskaso da kita. Tay talang amin ti aramidan da nga istoryan, nga isumot ti isu dan. Sino nga rin tinubyam ngayon tulod mo iti napalabas ngal daw? Nga bin nasabat ko ni Karen iti dahi akad ni daw. Una namat adi of na ka daw. Agrubwata kidahin, tatang. Agsarita tayong tumalam. Musana ka marabyan, ah. Oh, anya nga iti ko na ni Alex. Mapan ka ni iti imbagam a restaurant, Vicky. When, nalabit na nagrubwatin day chay manang Karen. Kita am ti reply na iti text ko kan kuana. Ti ko na kat adda ka no iti garden. Wanyag paiso. Talaga nga ulbod day jay tao. Nalabas nga ron. Makita no maaramid na pa iti agbabae kalpasan ti aramidan ta. Narigat mo ti makiasaway ti kasta klase ti lalaki. Ay pudno launa ay ading ko. Narigat ti makiasawa iti lalaki nga adda sakit na akinababaero. Anang Karen, nag-text kanyak. Di ko na nakat... Ada ka nun iti restaurant. Ngam dinak makita. Alala, i-off ko ti cellphone ko. Sigurado nga awagan nak no nabayag ti reply ko. Kumusta nga iti lang kadyo ka ni Vicky? Nasaya at may bakla. Anya iti naramid yun? Bimalas kami laang iti loko a lalaki. Ti ko na siguro kat saan mi ama-amuan dagiti kalokwan na. Apay, masapol nga aramidan nyo ti kasta? Wan tapno ammo na tirik na ti malokloko. Wano, plano yo pa pagtripan. Tapno ammo na tirik nami. Naglaingan ngay. Aguray ka man. Makunkonsensya kan samat tan bakla. Di mo ibaga. Oy, kamali ti pampanunutom Saan akas ka ni Alex ti type ko? Anya pa ilang tir aramidum ti pagtrab-trabahwak si ka, Alex. Dinak man namin replyan. Already ko na mag-date ako, ma. Di ka matimay. Pasensya
Ada nga min emergency. Di mo impakpakam mo. Tapno jak kumamo nagururay iti awan. Awan kayam. Ada kayat ko nga ibagakin ka, Alex. Oh, anya dita? Break tan. Anya? Apay ngay? Ada yan naaramid ko di mo nagustuhan. Jakon kaya ta makita ti panagrup-rupam. Isardeng tanday to'y akalukwan. Agore ka, di ka maawatan Jak kaya ti makiasawa iti lalaki nga adda sakit na, Alex. Awan mo't sakit ko. Di kinababaero ma. Ha? Saan ka di sakit dayta? Ala, agpakada akon. Tamang rugi kami manan iti trabaho mi. Ket pangaasim ha. Dinak ur-urayan dito'y ruwar. Tanakababain kadagiti katrabahwak. Naawatan? Naliday ka mo, anak ka. Apay, adda ka di parikot mo. Okay, lang nanang. Ay, iti kastala nga madlaw nga adda parikot mo, anak ko. Awan, di dak pagdanagan. No, adda parikot mo. Di ka agbain amang ibagakan niya. Dumngagak mo't kay. Anda bit pa panak nanang. Ay, sa di naman ay. Ada kayat ko akasarita. Dulyaws lakay. Talaga sa balay ti agparparit na kanya. Urasak nga raw. Kinapudno na. Hindi pa yamang mga ko, babairo ka no anak ta. Diyak ingkas-kasaw, takuna no, maritis laang. Na, kasla adda kayat mo asawin alakay. Malagip mo ka di na minsan. Ako na ni Alex nga itulod na tinubya na. Wine, apay ka day. Di off ni Karen itiday jangal daw. Ay, nukasta. Saan laeng ani Karen akalugaran tayo tinobya na? Apay, adda ka di pa'y sa balay. Sigurado kita ko umad adayo pa yun ada umawag kan ko na. Madlaw nga aday limlimon na. Aniya? Saan mo ta mamartak ti anak ta? Ang may napok. Sakit na mo tante kinababae raw. Apay ngayon may kapailaang si ka, Alex. Di mo ka din nabasa ti text ko kan ka? Apay akilata makibreak ka kanya Karen. Sayang mo ito patatawan. Sayang? Si kapailaang ti daganas na amang ibaga iti kasta? Di mo kumamat aramidan ti kastoy Di ka agdrama iti sangwanak. Tanakababain ka dagiti lumablabas. Please mo na. Ay, saanan? Kay kayat ko ti agbaak ngem ti makiasawa iti babaero. Sana ko ta babaero. Tailibak mo pailaan. Di pa nagkunam ka di kat jak amo ti kalokwam, Nagsarita kami ni di may sa anobyam. Si kalang matinobyak. Tailibak mo ni Vicky? No, kasta. Wan, amok ni Vicky anobyam at taga kabangibang a barangay. Kinapudno na, agayam kami pa yan. Kaya't mo ka dito i-video call ko, Ipakaamukan kwa na nga imay ka dito'y balay. Sana kasama ta na makaasawa nanang. Ay, nawa. Talaga saan ka makaasawa no kastalaang anak ko? Babaero kan tubod nga may. Ninanang mo. Kasta tiganabam. Day ta tiganabam dagiti babaeraw. Nagsarita kami ni tatang mo itayawan ka. Pudno mo gayam tis istoryaan dagiti kalugaran tayaw. Kasano ngay amaadaan kayo iti apo ko no kastoy. Ay, saan minaparikot dayta? Ti parikot mo ke no adda nga tapay laang ti mangayat iti babae raw akas kun ka ha? Awanan ti apo ko yung madyak makaasawa. Ay kagbalbaliw ka nga minon Pag nakmam daytoy napasamak anak ka. Nga main, saan nga ay ayam ni aya? Ay, nawaw!
Makontento ka iti maysa. Di mo pagay ayaman ni ayat. Iti kasta kat awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.